pai phei tong so official YouTube channel ngai thatu te jo sila bonun chi pai lung setin hot pi gitum tolim khaila me pi kun lang subscribe nai lo ten ela subscribe pi kun lang bell lim khaila me pi ki tun la zole aling hi atam the pe ni la share pi din kong do na hi tun chan chin thak la khom te langai thai tiu bengarola lam kami nunga khat athisa mu do a hi zani somni nisim somni leli sangni somni lekhata khan bengalore tuiring phaisen chorchanpur mi nungak sindi mar chu aumna kachara kanna hali bengalore athisa mu a hi athi hun chet hi hiat chin chet hina hilo male zandak somle mi somni lenga pm lakwel hidinga gincha ka hi bangji ka thi hem ti het chin hilo male thulak na na tak lat danin omna in song khat na hem song ni na hem apata chom tha ke tha hidinga gincha ka hi lungdam sa hi Dr. Ambedkar Hospital postmortem bolding apu ka hi postmortem bolzo hi takle achen na khon lamo hum pu khiding a hi dan thu he ta hi banga tile te hi khopi lama umte aje khet lawa nungak mel hoi tak tak thi mai itadiam mo a khok sek ngei mai mo ti ema ikitha jing najek penu khatchu krista pian thakna diktak inei lo je ku ahi pen in ka he in naw hi krista khutin kolsakin pat pian thakna diktak nei lew hin ema ki tha utna lungthim ki nei lo ding a hi mo a khok sek ngei mo christian sungku na pieng hingala ama monga ama a kinga zolo hi mayu hi daum ka sape na hi esmun nom oive unit apat ki pak thu gen na tuni ni somni le nga sang ni somni le khata hin pa gen lien pau neu social worker in esmun nom oive unit 10 apoi mona pangchenga amat ding uti in parachut khatle umbrella ni liep lien pani e hung piek na chunga nungil takin ki pak thu ka gen wa hi mabana leji sang hoizo le phazo lieng vai te le gen thei hak sate somdol thei ding in lalpan ama le insung mi te vengin umpi jing ta hen ki pak thu gen tu SL James General Secretary esmun nom YV unit Shillong black flag protest nei Meghalaya a here new youth council HYC 10 a state vote tui kong thei man sang zel lungoi lo jekin Shillong mot fran a black flag protest nei wa hi HYC hin mi house te house na belap ding in bangji ka mi gen thei ten si tax sang tak pik di wa ham india ga mi pi te gen thei ni jek chu sarkar in si sang tak a pik sak sek je ka hi ti thujik te ho choin ki phinna nei wa hi mot faran a gari tai te achun flag vom ala hom zel o lungoi lo na lat sakna wa tak ding in a chiel wa hi pau ngai na mang in Meghalaya NPP kai hoi MDA sarkar le central BJP sarkar demna thu te atang ko pi bako a hi Meghalaya ahin a khat veina ding in petrol man hi za akai to a hi kalbei ta sim haini akhan petrol liter khata zala cheng khat le point sagi le pani a hi diesel liter khat hi som ko lenga a hi tuikong thei man sang zel chu suniem ding in sarkar in le nona atuk na sa a hi state sarkar in le fuel a value added tax VAT alak zat suniem ding in pol chum le party chum ten le aphut ta wa hi ale eu gama petrol liter a zale cheng sagi lam a hi laya lungoi takai thun hiu se ko hi thildang thudanga ki phin o bani bol se ko jigol khan tu huna petrol man itui kong thei manu khang talu hi le ban bol ki phin thei hi lo ham ati hi Shahrukh Khan chapadut Aryan Khan thuboi chungchanga midang le ok bezel ding hil kilom Bollywood actor Shahrukh Khan chapa Aryan Khan chu kham thei chungchanga mat ai kha tu tiang hin jel sung thim in na laya achan chin hi sui chin na nei to jel hi Aryan Khan thuboi chi jel laya hin narcotic control bureau NCB 10 te chun Bollywood star Anayan Pandey chu Thursday akhan thudat na nei ding na ko wa hi Anian Pandey hi Aryan Khan to aki ho now he ta hi Aryan Khan adinga Pandey hin in
kamna thei ngan ja le adang dang pese ka hi dan ariang khan to aki ho now message mu do hi ti in Indian Today TV na ge na hi NCB lamin aniya pandei thurot na nei nawa ariang khan to aki chat naw chu to na mai mai to bang a hi ti ati piek mai mai a hi in chak tak tak dile anadim ariang khan jela pada pot nading a bel dot na chu pompi ka hi lo a hi ajek chu je ke sahin politician lamle aki gol dinga gincha ka hi holchin na nei anei lai tak wa hi Myanmar spy sarkar ASEAN summit apan go Myanmar spy sarkar chu UN noya ASEAN summit nei na dinga UN in non political figure te chiel jok agot jekin Myanmar junta pol le va pan ham go wa hi Myanmar junta foreign ministry chun thusub simin Myanmar sarkar hin 10 member association of a Southeast Asian nation summit apang ding in dikna kan nei wi ati a hi ASEAN summit hi October 26 to 28 kala nei hidinga hi junta foreign ministry in ASEAN charter golin Myanmar hin ASEAN gamai o apang ding in dikna kan nei gol bokun bangkim thu le lawai homna pang thei kapang thei wi ti na ge na hi Myanmar junta teje ka hin Myanmar gama mi singwal in thina thanmo lalim tawa hi UNHM ASEAN gam te hem in junta te hi pan sak phal lo lewle junta te hi phun ngam ding chi hi lo hi democracy mi pi vai homna adoilo je kun chule je Myanmar sepai sarkar wa pan go ti chungchang hi je ASEAN summit hi Myanmar dictatorship hi chiel agot lo hi lama hi ko ma chiel hi lo ma le ma wa ki gol lut go ma le ma wa pan go ti na hi Taiwan je ka Washington le Beijing tension sang mama Taiwan je kin Washington le Beijing tension akilum let jinga hi China ambassador to the UN chun international community te kinga US in Taiwan hi kidona lampi holodinga hilding in atia hi tu tha bullama khan Wall Street Journal report US Marine and Special Operation Forces 10 Taiwan sepaite agukin China ahung do thut ki vending dan tin azil sakuiti atak langa hi China lamin le nisin ti thei phielin Arizona bomber le jet te nei hoi ki sa in alen lut sak jingal o tukal sunga khan CNN town hall hosin President Biden kinga China hin Taiwan hi do or bluetooth le US in apan PDM ti atot na khan President Biden in yes pan pi nge ding ka hiu tina don hu a hi press briefing China ambassador to the UN chun gam khen khat abikin United States te hin lampi la tak le malak na hoilo tak Taiwan Strait lama anei na sawa tu gol huna hin chu ko ma zo sin le United States in athil chinu hi haisan dinga hilu anga ya hi ko man Taiwan hi kidona hong sunga puilut aki utpo keyu ngein le ka utpo ati a hi US Mexico border illegal margin sangthum te US lutgo police te tokinok to US Mexico border lama illegal margin sangthum wal amau hi Central American origin lam deu vek ten tapachula Mexico apatin US lam alutgo ham in panasa takin lawa Mexico police ten mi sangthum te hi dango nasa takin giging ma lew adang zo lo a hi mepi te hi to Mexico police te kimok pong nok tu wa hi mipi lam dan na dingin tear gas ting amang o ahin la mi bang hem zat chu alut theng man tho a hi Biden administration hin illegal margins take US alut sak mai lowa Trump era state in a Mexico policy illegal margin ten te chung thu border security lam te to ahi sel now edik phot ahi masiu kha mat phot agot ahi ahin la je illegal margin sangthum wal Honduras El Salvador and Haitians mi te hin tapachula southern Mexico thani sung US lut theina ding emergent nation or refugee document angak tawahi ahin la angak sot tak lut jekun Derio Texas lam hi azun tawahi US
Customs and Border Protection Report danin 2021 Biden lal nunga hin illegal margin boy pi sen lo khop atam lut tawa hi 1.7 million set emergent 10 US Mexico border atung u ahi Biden administration le ji galjam te chungchang chinfel ding dan ahin alu a hai hi